Waduh, ada. Waduh, ada ondel-ondel lain. Wede, keren juga tuh guys. Wede, mantap abis. Halo. Waduh, guys. Saha Markona. Kita Jidan. Oh ya. Siapa itu? Hajar lagi. Waduh guys, ada Markone guys. Waduh, ada. Waduh, ada ondel-ondel lain. Wede, keren juga tuh guys. Wede, mantap abis. Halo, siap nih, tempur guys. Duet, wede, endel alien. Kupingnya hilang sebelah guys. Ondel kuping hilang sebelah guys, alien guys. Kupingnya dimakan tikus. Mantap juga ini. Waduh, kacau guys. Nyari apa ondel alien? Nyari apa nih? Tangan saya mana ya, Pak? Tangannya hilang. Waduh, kumaha ya. Iya. Waduh, tangannya keluar guys. Mantap guys, keluar tangan. Mantap nih guys. Iya. Widih, mantap guys. Ini guys nih. Ondel. Iya. Wih, mantap guys. Widih. Iya. Aduh, kacau guys. Ini kacau nih guys nih. Kumaha ya ini. Bisa ngemplat guys. Luar biasa. Iya, mantap guys. Ini berdua aja nih Jan. Siapa Dan? Empan. Hah? Empan mana? Iya. Mantap guys, ini guys. Nanti jatuh lan. Jarang-jarang guys. Gablokin. Jarang-jarang nih guys. Ondel-ondel alien. Iya. Keluar joros. Bisa nggak Markone? Begitu Markone. Ayo, Markone. Wede. Mantap guys, ini guys. Kacau. Wede. Markona ketawa, Markona. Capek. Iya. Ngaso. Ngaso Markona, ondel-ondel alien ngaso. Luar biasa nih ondel-ondel alien nih. Mantap nih guys nih. Iya. Wes. Waduh, mantap guys. Ya, ondel-ondel alien guys, beraksi guys. Sekarang Markona guys. Iya. Markona beraksi guys, menghibur para penonton. Ya guys, mantap guys. Ondel alien guys. Mantap guys. Ondel alien guys dan Markona guys. Iya guys. Markona, mantap Markona ini. Ya, Markona. Nih, Dan. Banyak ya. Iya. Masuk Dan. Enggak kelihatan. Masuk. Oke guys.
Wede. Mantap guys. Jidan masuk guys. Waduh, berat guys. Waduh, berat guys. Mantap guys nih guys. Ya. Iya. Ya kacau guys. Kacau. Duitnya mawur guys 6M. Ya. Duitnya mawur 6M. Bahaya guys. Wede. Kacau nih mainnya kasar nih. Owner alien kasar nih mainnya nih. Iya. Waduh, mantap guys. Wede, keren guys. Wes keren guys. Mantap guys. Owner alien guys. Dan Markona duet guys. Iya. Wis mantap nih guys nih. Ini langka nih guys nih. Ngibing guys. Ya. Mantap guys. Ya, digoda terus guys. Iya. Mantap nih guys. Ini langka nih guys nih. Ya. Owner alien guys. Menggoda Markona guys. Ya, mantap guys. Berputar-putar terus guys, bergoyang-goyang guys. Berdansa guys. Wis. Mantap guys. Ini guys. Wis. Waduh, duitnya mawur nih. Duitnya. Sutu nggak? Mantap guys. Nih, ondel-ondel alien guys. Keren guys. Mau kemana rencananya? Ke Puri. Hah? Puri Gading. Puri Gading. Jauh. Pulang malam dong. Waduh, Puri Gading guys. Mantap nih guys nih. Markona keliling kampung bersama Jidan guys. Ya. Oke guys, sip. Ya, sama-sama. Oke guys. Ya, lanjut guys. Katanya mau ke Puri Gading guys. Ya. Doakan guys, semoga gembol guys pulang-pulang guys. Iya. Gembol berlian, melimpah ruah, berkah. Ya guys ya. Ya. Semoga guys kabul oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Iya. Dan segala apa yang diinginkan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Oke, Markona, sampai jumpa. Dan di sini ada orang-orang ganteng guys. Ini langka nih guys nih. Ini langka nih guys. Mas, siapa namanya Mas? Masuk TV nih Mas. Masuk TV. Namanya Kong Adon ya. Kong Adon. Ini siapa nih atuh nih? Nih, kami Pang ya. Kami Pang. Iya. Guys, ini guys. Ada Pia-Piu guys. Pia-Piu sedang membeli pampers ukuran XL. Ukuran M. Hah? M. Ukuran M. Guys, ini ada warung baru nih guys nih. Ada warung baru nih guys. Ini siapa ini? Ini Nanda apa Nandi ini? Kok beda Nanda sama Nandi ini? Hah? Oke guys, jangan lupa di like kalau suka guys dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Ini